Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз bir aydan beri монда bir ермек таап алган элек. Металлоискатель. Бул өзүнчө аябай кызык экен. Титулда сартынан ээрчип жүрө берет экенсиң, кыскасы балык окшоп, качан балык түшүп калат дегендей сезимде. Ошол жөнүндө да видео тартып коеюн дедик азыр сиздер үчүн. Анда эмесе кеттик. Биз азыр бул көлдүн жээгине келдик, папанын астына. Бул жерге дагы эми адамдар көп эс алган келет, аркы берке келет. Ушул жерден балким алтын бир нерсе таап алабызбы деген ойдо. Тетик жактан баштай берели анда. Кеттик. Мощный шаги, уж это свинка. Девушка, пробовать. Нормально. Что видно уже это? Жарым секин девушкасы менен келип күмүшүн бекиткен го походу. Шөлтөгүнө. Шөлтөгүнө түшүп калган. Достор, биз азыр мына жерге келдик. Бул жерге келгенибиздин себеби, эгер байкасаңар аркабызда үйлөр турат. Илгери ушул жер шол комбинаттын дачасы болгон. Мына жерде 200-300дөн ашык көптөгөн үйлөр болгон кыскасы. Бул жерге келгенибиздин себеби менин угушум боюнча чоң кишилерден илгери Союздун убагында шол комбинаттан 2 КАМАЗ, медти алып чыгып, ушул жерге бир жерлерге утилизация кылган экен да. Жок кылышкан экен, ал малда кыскасы жок кыл деген жок кылган малдар болгон да. Азыр ошол мына колубузда бар нерсе менен пайдаланып, ошону издеп көрөлүм деп атабыз. Вдруг 2 КАМАЗ мед таап алсак, Кудай кааласа, болуп кетишибиз мүмкүн. Нерсе кеттик. Ой, копейка го? Копейка. Рубль дейт негизги. Yok жылың бар. Қойсыз. 1600 Прикинь.
bu kumuş ko? Bu gümüş okşaydı. Temir bir şey. Ne bu? Çöz. Kumuş gene? Ne değil? Ses değil. Cerebro değil. Cerebro değil falan. Gümüş. Boket. Yerle volkut bu çok tam benim. Hindi tatlı. Patlıcı bu kendine gündürük mü yani? Burası. Ben çıktı. Çıkılmışı da açık var. Altın çıkmasa ooo. Kırmızı sırf boşlarım olsun. Ne ki hazırlık bu? Buradan çomur alken bura. Burada bir rublken burada mı? Burada akılmış o. Bu 1799 değil burada. Hey, boket kırmızı. Tüyüm bu ne? Ne? Ё-моё, бля. Не, твою мать. Bu tüyüm bu cem ne bu? Bu bayağı eski ilgili kamplar güynüğünde çeşitlerin ili olatlı o. Bilirsin mi? Şunda tüyüm okşayıp topladı. Bunda çeşitlerinde güp tüyümler ili olatlı o bilirsin mi? Gümüşte önde olatlı şunda okşayıp topladı. Kimde temirlerge tıyt deyip şu temirlerin birisi çıkıp kalgan okşayıp deyip kazgın geliyor yatıp kazdı bile degine. Ё-моё, блин. Нормально, да? Қазірінше ол bir жерде olған нәрсе көп болушы мүмкін да burada құмыра да біле болған да. Бля, ана қара. Какой-то странный персон, bir тиын. Тез алтын mı? Değil. Алтын болса керек. Bir нәрсе салынса онан. Мына жаққа қояйын. Чөпкө. 1910 rubl deydi. Kişineki tüyüm bol oldu. 10 rubl deydi. 1991 yılken 10 rubl. Yakıyor okşayıp mı verdi? Bir gel ya. Çon. Ya gönlüm kafadı çubuğunu çu. Burada bir kutu var kimde o. Bunda bir rubulken. Bu kadar şunu toplayıp gönlüm okşayıp kutu ha. Nasıl geçeyim? Bak içine kayınız var, şu an bizde kuruyoruz. Bля. Номер koy. İşte birisi bulgan okşaydı. Ne iskemler daha bir çıktı. Ama bir нәрсе бекіткен да ол жерде ше. Eski Oruk bu. Çağır bunu. Orasan ben çok. Nangara. Görmedi o. Yazısı. Zolото дейді ғой. Вау. Наңғара. Görmedi. Камераға. Қара. Көрінді ғой. Кішіне көрінді. Золото дейді. Вай. Yani bu Алтын ғой? oldu. Болушы мүмкін нәрсе бұндай. Cücüğünü жазып öyle zolото деп. Bля. Что это там? Қолбап. Kollar uçuydu.
Өмір жағы эле көрүнүп алып тыйындар. Мына карачы күн. Не деп жазып коюптур. Монета рубль көрүнүп алып. Ким экен бул? Пат Ёбы. Петр дейт. Император дейт биле. Петр император. 1 рубль карачы кандай тыйындар табылдык. Мындан кара. Не деп жазып коюптур азыр? Окуйм. «25 рубль дейт мынанычы. Золото деп жазып коюптур да, бирок золото бул жылы кайсы жыл экен? 1896 интернеттен караш керек экен да. 1896 кандай тыйындар болгон. Мына карасаң түрлөрүнө. Мына деп окшош экен. Жылдары. чоң кичине аркыл го. Чоң мына 1700 дейт. 1725 жылдагы тыйын экен. Мына бул дагы ошондой экен. Мына да кайсы жыл экен? 5 дейт бул дагы. 17-кылымдагы тыйындар экен дейт. Ёлки-палки. Ушундай табылган деп ойлодук эле. 1859 дейт. Ёлки-палки блин. Жылы жазылып окшойт. 1883 дейт. 18-кылымдан 17-кылымдан тыйындар экен. Мындан карасаң 1613 дейт. 1616-кылымдагы тыйын экен. Рубль дейт, 1 рубль экен. Мына ким билбейм, короче. Душ, блядь, походу. Булар жаман кымбат алса керек. Интернеттен караш керек да. Булар явно арзан турбайт да буларчы. Мына кичинекей тыйындарда золото деп жазылып турат да, бул жердечи. Ё-моё. Жүрүп кеттик. Өмүр. Кеттик үйгө. Бүгүн нормальный күн болду дейсизчи. Урматтуу мекендештер, короче, мына нерселерди таап алдык бүгүн. Эгер сиздерге кызык болсо, биздин каналыбызга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Анда эмесе кийинки роликтерде көрүшкөнчө саламаттаңыздар. Жүрүп кеттик.